Dosta ste bili usamljeni. Uđite u Discord server Anime Fans. Ako ste ikad nekada imali želju da pričate sa nekim, igrate igrice ili jednostavno pričate o animeu, onda vam je ovaj server velika prilika, zato što je obično velika zajebancija ovdje i garantujem vam lep provod. I ja volim da provodim vreme u ovom serveru, tako da upadajte, sunce vam jebem. Link je u deskripciji i u komentarima. Ohajo svima, ovdje vaš seksi srpski Shinigami. Dobrodošli u Anime Kancere. Ako ste slučajno novi ili jednostavno niste upućeni, prošli put su me sjebali Diabolic Lovers fanovi. Oborili su mi video, pa čak sam i dobio guideline strike. Ali nema veze, pošto postoji mnogo naslova koje će biti u ovom serijalu. Prošli put sam tražio malo da mi pomognete, pošto nisam se baš najbolje izrazio. Tako da sam rekao da ću da pozdravim ljude koji će malkice više da mi objasne šta će da se desi u drugoj sezoni i šta sam propustio da kažem u prošlim anime kancerima. Tako da veliki pozdrav za Juicy Noodle, Magdalenu Đukić, Akane Shio i Megumi. Hvala vam puno na vašim predivnim komentarima. Ovaj put sam sebi zadao da se mučim malo više, zato što neću da komentarišem jedan naslov, nego čak 3. Ta 3 animea su Hidden no Aria, Bikini Warriors i Valkyrie Drive. Sva 3 animea su loša i pokušat ću da vam objasnim zašto su kancer. Pa da krenemo od najlakšeg za komentarisanje. To bi bio Valkyrie Drive. Biću iskren, nisam pogledao Valkyrie Drive do kraja. Ali hvala Bogu pa je potrebno samo jednu epizodu da pogledate da bi provalili da je ovaj anime kancer. Naravno ja sam pogledao 7 epizoda, što mislim da je više nego dovoljno, pošto anime ima 12 epizoda. Anime se radi o jednoj devojčici koja je čudesno prebačena na jedno misteriozno ostrvo. Ona ubrzo upoznaje 2 likuše koje pokušavaju da je ubiju, tako što se jedna od te 2 likuše pretvara u oružje, ali ne baš kao u Soliteru. Partner mora da je malkice napali da bi se ona pretvorila u oružje. Tačnije mora malkice više da je ispipa, da joj se igra sa sisama, da joj mrda picu i puf, tako se vaš partner pretvori u oružje. Ubrzo dolazi još jedan lik u ovaj anime. To je jedna plava, visoka, sisata likuša koja pretvara glavnu likušu u oružje. Naravno istim načinom. I tu naša glavna likuša provaljuje da je ona nekako legendarno oružje. Naravno tu ova plavuša spašava glavnog lika i tako se nastavlja priča. Kao što sam i spomenuo ranije, fanservice je dobar sve dok nije nametnut. Svaki ecchi može biti dobar, ali kad ima priču, a ne samo fanservice. Priča je na brzaka i bez veze osmišljena i služi samo za dizanje palamarčina. Svaki lik u ovom animeu ima dasku u glavi i bezdušno su urađeni. A zaista da ne pričam da je prezime naše glavne likuše Virgin. Pa tako će i da ostane, zato što je jebena lezbejka, kao i sve ostale likuše u ovom animeu. Kao što sam i rekao, prva epizoda vam je sasvim dovoljno da bi razumjeli da je ovaj anime kancer, a gledanje nadalje od prve epizode, ja mislim da zaista trošite vreme na glupost, zato što je anime urnebesno dosadan. Drugi anime koji ću spomenem jeste Bikini Warriors. Ovaj anime je poprilično kratak, pošto svaka epizoda traje po 4 minuta, a ukupno imate 12 epizoda. Tako da su muke prošle brzo. Anime se radi o 4 glupača koje se bore u njihovim kupaćim kostimima. One su navodno najveći spas njihovom gradu. Pa čak i ako kradu, lažu i uradili bi totalno bilo šta da bi dobili koju kintu. Pa čak i ako to znači da prodaju njihovo telo. Nijedna epizoda nije povezana, tako da ako vam se hoće možete da krenete čak i od 8 epizode. Pošto je radnja totalno nepovezana. I malo da vam spojlam, kraj nije dovršen. Sad ćete se vjerojatno šokirati. Fanservice ovdje nije problem. Naravno ne kažem da je fenomenalno fanservice ovdje postavljen, ali nije ni tako loše. Glavni problem ovog animea jesu glavni likovi. Imamo Meija koji tokom celog animea samo cvili, imamo Paladinku koja pokušava tokom celog animea da se jebe sa nekim, a također i džihadista. Allahu Akbar! Imamo fajtera koji je glup ko kurac, jebi ga, nemojte da je krivite, sva pamet joj je otišla u sise. I Dark Elfa koji ću da se pretvaram da nije tu, da ne bi zaista spomenuo džihad opet. Glavni likovi nisu bezdušni, ali su toliko glupi ko kurac da mi smeta. Anime pokušava da bude smešan, ali uopšte nije. Anime se završava sa cliffhangerom i mislio sam da je kraj u ovi, ali provalio sam da je ova još gora, pošto je tu generalno anime samo fanservice. I ono što je bilo dobro su zasreli. Ali dobro, to je ova, ko jebe ovu. I verovali ne, ovaj anime je bio meni najteži od ova 3.
ali hvala Bogu pa sam ovaj anime pogledao odavno. Zove se Hiden no Aria. Ovaj anime se radi o srednjoškolcima koji su specijalni agenti, ili tačnije detektivi. Oni su butei i njihova misija je da reše sav kriminal u Japanu. Naš glavni lik Kinji jednostavno ne želi više da bude butej. On je pokušao da odustane, ali nažalost naišao je na nevolju usput. Hvala Bogu pa je bila ova mala crvenokosa da ga spasi sa njenim imaginarnim sisama. Kako to mislite da ga je spasila sa njegovim sisama? E pa ovaj mladić ima također neku specijalnu moć. Kad god se napali, on uđe u jedan specijalan mod koji mu dozvoljava da jebe mater svima. I tako ova likuša upoznaje našeg glavnog lika i želi on da bude njen partner, da bi ona mogla nešto da reši u svom životu što je muči. Naš glavni lik to odbija, ali je prinuđen da prihvati to. I tako se nastavlja priča. Lepo počinje anime, ali lako odlazi u kurac. Priča je otišla kao vaš sapun u zatvoru. Šta god radi, nemojte da uzimate taj sapun više. Da vam prepričam malo više priče. Ubrzo saznajemo da je naša glavna likuša Sherlock Holmes, a da je ova kučka Lupin. Meni je ovo iskreno malo bilo what the fuck, ali ajmo dalje. Kasnije dobimo borbu između samuraja i Jeanne d'Arc, gde se klasične borbe sa pištoljima pretvaraju u fantazijske borbe sa moćima i mačevima i takve pičke materine. Samo ne znam šta će kineska verzija Jeanne d'Arc ovde. Očigledno Fate fanovi su imali neki uticaj ovde. Dobro, ajde skočemo na kraj. Na kraju se Lupin i Sherlock spajaju zajedno da bi pobedili jednog velikog vukodlaka koji je vampirski lord. Ček, šta? Imajte umu da ništa od ovoga nisam osmislio. Koji ja bi ubio za ovakvu maštu? Ali ja mislim da ste ga malkice preterili sa tom maštom. Lepo je biti kreativan, ali ovo je suviše kreativno. U prošlom animeu koji sam komentarisao, bilo je kakvi likovi, takva priča. E pa u ovom animeu je malkice obrnuto. Kakva priča, takvi likovi. Ni kreatori nisu više znali šta će sa sobom da rade. Tako ne krivim zašto su glavni likovi kurac. Ovaj anime bi možda čak i ispao dobar da su se samo zadržali tim detektivskim stvarima, ali pošto nisu, ovaj anime je žešći krš i također jako dosadan. Ne kažem da je priča nemoguće da se shvati, ali jednostavno vratite se opet na početak i vidite kako ste započeli anime. I onda ćete se vjerojatno pitati, what the fuck, kako je došlo do ovoga? Studio koji je radio ovaj anime je poprilično dobar, pa pošto se ima para, vjerojatno su uzeli malo više kokaina. Ali ajde, neću da vređam ovaj studio pošto su napravili Sakura Sou. I još brdo dobrih naslova. Ovaj anime pripada ovde. Aj sad u pizdu materinu. O jebem ti leba u pičku. Bilo je dugo vreme od kad nisam komentarisao ovoliko naslova. Ali fino je vratiti se na staro. Ovaj put dajem vama priliku da vi kažete tačno koji naslov želite sljedeći da bude. Naslovi koji budu imali najviše lajkova će biti postavljeni na community tab za glasanje. I to bi bilo to. Hvala vam puno na gledanju. Sajo! Nara!